Croeso nôl I Galwch Acw. Da ni yma yn Mae Leo Garcia yn Sblot Caerdydd. Get out. Go on, enough. Da ni wedi cael y pryd cyntaf a'r ail gwrs. A rwan, da ni'n barod am y pwdin. Okay, so dyma for pudding. So we have fisgedi siocled poeth, gyda cayenne, cocoa, a hifenio Joe's. Nice iawn. Mae hynny wastad yn arwydd da. Blasus the chili. Can you taste the chili? Blasus chili, yeah. Dim eto I fi. Dim yn gryf iawn, just tip bach, Yeah. Be ys ti'n cymysgu gyda dy ddwylo yn y bowlen? Ioan. Oh, Ioan oedd yn cymysgu? Yeah. Oh, right, okay. It's your idea. You didn't want to get your hands dirty then? No. So, wyau o Sblot a hifenia o Abertawe. Yeah. Bwyta Cymraeg. Cyfuniad perffaith. Mae hyn. Dych chi'n mynd I yfed coffi Mexicanaidd. So that's coffee and dod o Mexico. Yeah. A Kahlua, rum. So, iechyd da then. Testyn i'r Yeah. bryd y fwyd hyfryd. Yeah. Ie, wir. Clink. Diolch Leo. Clink. Diolch yn fawr. Yeah. Fi'n gallu Mae dydi? blasu Madre mio. Que fuerte. Not good? Is it alright? Is it a bit weird? Or I don't know. No, nice. Nice. If you don't like it, you don't have to drink it. A mae'n rhaid I ti siarad Sbaeneg nawr. Os ti'n yfed coffi mewn canau. Yeah? It's sweet, isn't it? Yeah. Wel, mae wedi bod yn braf iawn cael eich cwmni chi gyd. Ac Leo, llongyfarchiadau, diolch yn fawr. Pryd bwyd blasus iawn. Ac fel maen nhw'n deud, dim pwysau arna ti rhagor. Pressure's off. Iawn? Da iawn ti. Llongyfarchiadau. Diolch, yeah. Croeso. Roedd y fisgedi yn neis, siocled, ond nhw'n I ddim yn gallu flasu'r chili yn y bisgedi, dim ond y siocled, ond roedd hynny yn iawn, gyda hifenia o Abertawe. Yeah. Bod yn honest, dwi ddim yn siŵr am y pwdin. Dwi ddim yn siŵr, ie. Y hifen a, does dim llawer o'r chili yn y hifen a, dwi'n meddwl. Ro'n i'n disgwyl y chili yn y cwci. Mae'n falle, ie. Ro'n i'n anghyfi, ie. Ond mae gen I un cwestiwn I orffen, right? Alright. Beth sy'n eich gwneud yn hapus? Yeah. A beth sydd yn eich gwneud chi'n flin? What makes me happy, gwrando ar cerddoriaeth. Deifio gyda Siarc o chwarae rygbi sy'n pethau yn gwneud I fi yn hapus. Ond wrth gwrs yn treulio amser gyda fy'n heili. Ie, dwi ddim yn hoffi pethau drwg yn y byd. Just pethau fel pan mae bobl yn tlawd ac just suffering. Beth yw'r gair am... Dioddefaint. Dioddefaint. A chyn I ni adael y bwrdd, roedd yn rhaid I ni fioddau can gan Leo. Mi welais Jack y do, yn eistedd ar y to, het wen yn ei ben a dwy goes bren, ho 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 ho. Hey! O chenaid o ryddhad, mae'r tŷ yn dawel. Right, the house is quiet. Wyt ti wedi blino, dwi'n siŵr. Yeah. Ond, wyt ti wedi mwynhau y profiad? Have you enjoyed the experience? Yeah, ffyffus I siarad gyda Ioan. Was it to sing? Canu? Canu, can I see? Canis yeah. Canasi gyda Ioan, yeah. Gyda ukulele, yeah. I'm pleased, yeah, I think the others liked it.
So yeah, I'm pleased it's done now. Dwi'n edrych ymlaen bwyta other people's food. Ie, gei di ymlacio wan. Dwi'n mynd i ymlacio edrych ar y teledu a just golchi llestri. So, how did you feel? Sut oedd ti'n teimlo pan oedden ni'n eistedd o gwmpas y bwrdd yn siarad Cymraeg? Oedd ti'n teimlo yn rhan ohono fo? Did you feel a part of it? I did, yeah, I did feel a part of it, but I felt a bit guilty about that I was, because obviously my level of Welsh is below everyone else's, I felt a bit guilty that I was maybe holding up the conversation. Right. But I enjoy sitting and listening to other people talk, so I can follow it, or I can follow most of it. Maybe, you know, I think I'd certainly be able to say in general what the conversation is about. You're not keen on cooking, so whether or not you pursue and persevere with the cooking, I don't know. But it's obvious that you are determined to persevere with learning the language. Yeah, definitely. Yeah, dwi'n hoffi mynd clonc yn y cwtch yn y canolfan chapter na gwrsain if I can get the time. Yeah, there are some good websites with newyddion, current news. You can darllen yn Gymraeg, Saesneg, and go back and forth. Ac it's a very good way of, because you're actually reading current news, newyddion, cyfredol, and you can go Cymraeg, Saesneg. If you don't understand it, you can check on the translation. Nôl ac ymlaen. I'll show you some web tools for that. Diolch. Yeah? Leo, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Diolch, Mae hi wedi bod yn... Croeso, dim problem at all. Mae wedi bod yn bleser bod yn dy gwmni di. Ac pob lwc. Diolch, Ac un cam ar y tro, one step at a time. Yeah. Diolch. Croeso. Thanks, Ioan. Cheers. Amser rwan I weld rhai o eiriau ac ymadroddion yr rhaglen yma gan ddechrau efo eiddfed. Da chi'n cofio beth ydi eiddfed? Eiddfed. Eiddfed. Yeah. Sounds like aged. Yeah, Eiddfed. eiddfed. Mango's eiddfed. Mango's eiddfed. Pa liw. Pa liw. Liw. Yeah, which colour? Pa liw. Pa liw, ydy hwnna. Pa liw. Oren. Oren. Yeah. Yeah, so do you know your colours? Right, so oren. Oren. Yeah. Gwyrdd. Gwyrdd, yeah. Coch. Coch, yeah. Troi. Troi. A cymysgu. Mixing. Yeah, Cymysgu. Mae'r ieir yma, right, wedi Mae ieir yma. Yma wedi dodwy, hafleid. Hafleid. O'r wyau yma. Y oer yma. So, wyau cartra. Yeah. House chickens. Well, house eggs. Oh, house eggs. Right, yeah. Yeah, what's a house egg? Well, there's the one with... Dod o fan hyn. Fe mor siop. No, Ddim wyau siop. No. Na wyau cartra. Yeah. Yeah.